الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام والإيمان والإحسان وأكرمنا بالقرآن والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi niya mga palanggungan agama Islam habihaon waktu lauta amoy in kami ini pagtawahon nung niya live hajaman parsukuan sin guru na tumulia bihayaon waktu amoy in dimihil kato taniyo pangadjian serta pagpatumtum amin haindoon lang ta nabugto yan to inyad to lang ta replay sinamoy in pangadjian sin kita nyo nakauna bihayaon lang ta isa-isahon niya hawak to ini insyaallah inapo ini yari sa jabi mga ibarat nag-ukab sin lawang biha namoy in asupaya tumarang mong kanyo katantan insyaallah na manjari hitukbal ko in guru na to mulia hawak to ini amoy in din sin student affairs sin Mahad Al-Diya demikian Vice President sin Al-Diya Foundation demikian na isa lang ta Administrator sin Nidal Islam Foundation manjari hawak to ini insyaallah itukpal ko kanyo wayo na ruwain dahing ha guru na to kalasan Sheikh Haidar Buddin wal yatafaddal fadilatu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ihsanih wasyukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwan. Mga kamasan na kalasan mga palangguan na araw sin Allah subhanahu wa ta'ala karni sabjatan yun at harap hatong ini amuin hati niya yanuk harakatu tani sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga waktu mani utul alhamdulillah awin makapagbayang harap kita niyo habi ini parihalan sin pag-agaman insyaallah makapatungtong misan pengkaunan sin kami hati niya mani utyo panghati na hasil ang ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala dengan Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin mayan sin kita ni andu kailu ilmu maniutiyo panghati amuin liya bay sabka ilu pagtuyo diha ini in nahasil deng ha mga amin hianong kara sin Allah subhanahu wa ta'ala ni'mat mapatut yatuin amin hati niya ini paglamit-lamitan sin kita niyo makapatumtumin kami labi-labing ginhawaran parihalan sin pag-agama iban makapasampay pa kamaasan kalasan pa mga katautemang uran mulia karena pag-agama atau akan lasa sin kami biyan pamagtemo na kami sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil mga maba namang ito ini salasayon mani utiyo amin hikapahati pagkato tamang katanin hal sin mga nanusyad lo kaya sa mga palanggun haakaman sin Allah subhanahu wa ta'ala in hal sin pagtumtum sinadlong kiyamat iban sin pamarat saya sin kita ni padlong kiyamat in iniring ha mga rukun sin pag-iman sin kita ni siyabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam matarlangin hadith iyan harwa sahih dahil naman ha Bukhari Muslim sin kaimanan amin kitab in Nabi sallallahu alaihi wasallam siyabot na in rukun sin pag-iman nasabot din dito al-imanu bil yawmil qiyamah at ini pamarat saya padlong kiamat in hal sin adlong kiamat amin in Nabi sallallahu alaihi wasallam di siya magrida ha umat niya hindi siya makasyafaat at ini maksud sin kita ng topic na tawin insyaallah in pagsyafaat hadlong kiamat Allah subhanahu wa ta'ala Rabbus samawati wal ardi wa ma fihin piyaturunan niya in ummat ini atau in mga bangsa manusia kanabihan labi-labi jimatuha ummat ini amin ummat si Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam piyaturunan kita ni pagsarang syukur natin kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nabi
piaturan ng kita ni Nabi, dahil habang sa manusia bukun malaikat bukun jin, amin siya butin sifatnya sin Allah subhanahu wa ta'ala rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wala namo ikaw lang ya Muhammad piaturun. Patay bawo sin gumik bot malain kanini ikaw yan rahmat. Amin ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala ipakita niya. Ha katan mahadjana habawo sin gumik in Nabi sallallahu alaihi wasallam hambuk siya dalil sin Allah subhanahu wa ta'ala maulong hakatan manusia. Iban in Nabi sallallahu alaihi wasallam ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala kay kita ni rika. Mahi sabi Nabi sallallahu alaihi wasallam siya in daing mga amuin nahinanghi ka hidayah sin mga manusia iban hikasan nangan surun sin sila adlaw qiyamah paslam sin surga daing hasab sin pagda'wa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in siya hidayat pakatan manusia amuin kabatukan nila indan mabuntul iban sa sawa-sawa diha masin Allah subhanahu wa ta'ala was ding hamin katigid luman sin kajahilan iban sin kasyirikan kakufuran in Nabi sallallahu alaihi wasallam piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala malaikatu taniw karena hidayat pakatan manusia haadlaw akhirat dikday sab siya sumud surga sa hinggir isa makasyarat din umat piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat law sin Allah subhanahu wa ta'ala wa anzir bihi الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. Lalu sin Allah subhanahu wa ta'ala baytai sila lang yang Muhammad. Iban bang makatu mga sin andir ini atin ya warning sila ya Muhammad baytai. Unin hipag-warning sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ha umat niya iban hakatan manusia amunin Quran. Baitai sila lang ya Muhammad iban warning sila bakunin luun sin Quran. Iban sin amin maksud ng ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala piaturun ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baitai sila ya Muhammad. In hasin kabuhi nila dunya ini. Iban sin amin puas sin kamatay nila dito na sila halom sin lupa punod. Iban sin pagbangon nila lang pakuburan nila. Magturuyun sila sin kayo pafarang mahsyar. Iban sin magtaytay siratal mustaqim sin kahanan ng qiyamah. Baitai sila ya Muhammad bangunin luun sin Quran wa anzir bihi alladhina yakhafuna yuhsharu. Am baitai sila ya Muhammad amin mga manusia yahanggaw sila diaramag hawaktu bangunon sila sin Allah subhanahu wa ta'ala amin umalot na pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlong qiyamat. Baitai sila ya Muhammad laysa lahum min dunihim waliyyun wala shafi'a. Hadlaw yaun wayroon na longya mapuas din Allah subhanahu wa ta'ala amuin makasyafaat kanila iban sin gumapit kanilang hauno-uno amuin kamumulahan iban sin kapipiligruhan iban sin kabubugaan kararamakan bot malingkan wayroon na rugan bot malingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Baitai sila ya Muhammad bandayin mga manusia hadlaw qiyamat tawabun sin Allah subhanahu wa ta'ala mga manusia lang sin Allah subhanahu wa ta'ala ayna syurakaukum hauno na lang niya in mga piyagsyirikan niyo iban hauno na in amuin mga sila siyumbasin kamu amin nang hambu kimad in kamu yan madto pa amin siyumba niyo amin mga daing namayan ha amin piapanjari sin lima sin amin mga manusia di mana amin iyukil naka atawakan semento naka piaragbus manusia piaragbus na hisisyo kabani paragbuson biya na singkantang sin mga Kristiyan paragbuson nila yung semento paragbuson tao bahasa kuno atin niya Tuhan ang panila butangan buhok mahaba ang panila koloran ang panilabutangan biya mga pula-pula bihaning kuan inamin inirendihay ni tibayuan papansung-pansungon in ilong ang panila pintura si biya maputi bukong biya sinamin atin na color sin kita niyo ang paiyanon ang mga sanlangin ina ni Jesus amusan lang ni Mama Mary
Ang panay sa maghinang na isabihan nagbus-usok. Mahaba-habain buhok kulong-kulong. Ang pabutangan nilabihan hati niya pumut. Ang paiyan hataw amusan lang ni Jesus. Biya na mga iabutan nila. Biya na mga kita nila iabutan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bangsad jabukun nasabbut hadith. Iban ha mga kakitab-kitawan sin tarikh. Siyabot sin mga sahabat bang dinin luparagbos sin Nabi sallallahu alaihi wasallam di na may truingon. Misan truingon di mo rama paragbos. Yan ang paisap na mayta. Inbuhok sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amin limiulyo sa tainga. Ubos in abaka sin Nabi sallallahu alaihi wasallam biya din paglakbang-lakbang. Ubos in pagilong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pagmata, sin pagkilay, iban sin koror, sin buhok, iban sin paglanjang-lanjang, bukon siya lang yung malanjang nakalandok, bukon isap siya nga pandak. Bukon isap siya lang yung bini, bukon bihaon. Uso lang yung ben, bukon isap siya malakbang tulin pagdaghal, iban sin yung pag-abaga. Ubos in panggaway kawin na biya, tudlong yung sinamin kabaan niya pangayon. Amin biya sin ikaw long sinamin ulama. Amin siyempot sinamin ini namudjihi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mga ulama long niya biya sin sa kaula-ula in Rasul sallallahu alaihi wasallam biya sin piangayuk niya pa Allah Ta'ala in bihaun in kabayaan niya. Malaikan way magbaya pa Allah subhanahu wa ta'ala para buson niya kauno ragbus. Amin ha kabayaan sin kita niyo ito ha mabaya kau amin dumagbus bihaun in kabaan mo bihad to na Rasul sallallahu alaihi wasallam. In sa kaula-ula in Rasul sallallahu alaihi wasallam piangayuk nin luparagbus niya yaon bihaw ni lingkat iban sinday wasin panggawi kay tiba ini baran niya. Ampin mga manusia ini ubos drawing ang pamadtuok kilon ang atawakan semento dahil naman pakahoy pa semento rin nga simisi pamalako paragbuson nila biya ini. Ang payam na muna sa Tuhan. Sumbahon isab singkatan amin mabaya sumumba. Allahu akbar. Di ko kaingatan manggadi ni namin akal sin manusia. Taga-akal ang yan umisap taga-akal ang paisab biya kaagirupang. Ang paisab biya bukun sayo. Bang mo i-compare in tao taga-akal ibang sin kuting gampen kuting taga-akal deng sin manusia. In manusia bang ukilan siya tao ang butangan buhok para kusumbihin yanon nila Tuhan sumbahon. Inakal si manusia. Malaikan hinang yaon sin lima sin manusia pagkay. Ang penkuting hinangan mo siya ista dahil hakahuin naka-plastik atau akan drawingan mo siya ang pamuhi paalop ka na yan lang mo yan ang pamumutangan pa sa blangsa ang pamuhi lang mo ista kauna. Dumaran penkuting. Pasasing kaingatan ka bukunista. Kaingatan niya bukunista. Ang paimano siya, kaingatan niya semento, kaingatan niya kahoy, kaingatan niya plastik, kaingatan niya biurak-burakan sadya sin pintura atau akan piarak busbiya ini. Ang payangon kanilalong niya Tuhan niusan. Uy, sumbahon si manusia. Ngalong sin Allah subhanahu wa ta'ala ay nasyurakaukum. Hauno na yung mga sila pagsyirikan niyo. Amin, siyumbasin kamu. Haat lawi tawa ka niyo na sila. Pangayo na kamu siya pa at dito kanila yun. Amin di kamu hikatilakbo palom sinapinarka jahannam. Sinhinang niyo yan. Nalong sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlong kiamat amu pa ka kamu hindi makasud pa apinar ka jahannam walau punin kahoy semento batang kahoy iban sin uno pa iyukil deng nga mga plastik piaragbus Tuhan ang pasumbahon magakadda kamu katan palom sinapinar ka jahannam. Baitay sila ya Muhammad sinluun sin Quran amin mga manusia yan wala nangahagari ka ako yung Tuhan Rabbul Alamin. Nang lawag pa sila Tuhan mapuas din ka ako, baytai sila hadlong kiamat. Amin siyumba nila patuhanan yan, wayroon na uno atawa hisyu pa, in amin maka, ini maka syafaat atau pangayon nila syafaat, pangayon karayawan, pangayon uno bang uno. Hadlong kiamat way nabot malainkan amurakuman in ahadul qahhar amurakuman in Allah subhanahu wa ta'ala. Nabaytay sila Muhammad
Qul lillahi syafa'atu jami'an. Baitai sila ya Muhammad. Hadlaw qiyamat. Wayroon hisiyusiyo maka syafaat buat malaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Baitai sila ya Muhammad ingkatan sin amin hiyahangad hulat nila. Syafaat deng hakatan isab siyusumba nila. Deng naman hapun kahoy. Pa ununo na batang ini pun kahoy atau akan amin iyukil pa semento sambil patao siyumba. Sambil pahayop siyumba. Wayroon ka pangayon ni umahwat-wat. Syafaat deng kanilang hadlong kiamat. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Baitai sila Muhammad ingkatan sin syafaat tuput pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkatan sin syafaat tuput pa Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya hangan hulatun mo pangayon dahil Allah subhanahu wa ta'ala bukun dahil kan siyo bakas museum ba. Bukun dahil kan Jesus Christ. Bukun kan Nabi Allah Isa. Bukun dahil sab kanina ni Maryam. Bukun dahil sab Yesus yupen kiyakilahan sin kurus tiyan susumbahon. Bukun dahil sab dahil hanunok. Amin paklabutan sin kita niyo. Kabiyaksahan sinami bangsa. Magkadto panunok bat mangayo syafa'ah. Kabiyaksahan sin kewanan matto mangayo bihini bihaon. Sumbahon. In mga puon pagatpat. Iban sin mga batu manunggul. Iban sin mga bud. Iban sin tampat. Iban sin kataan. Pangayon syafa'ah. Sambil pakubul. Mangayo pa syafa'atin anak pamaas ni tulog sa kubur. Mangayo syafaat miki pauli mangayo rijiki in katan mattukan apu niya sabsin maluway na miyata in pangandal makarin syafa'ah deng naman yari balug-balugan buhi di dain halom sin kubur yon makaril kay muunong kamugdaratan liman sin bukon naka atawakan kamumpatan di day sabsilayon maka syafaat hadlaw akhirat amin pangayon muna syafaat buk malingkan deng haidin sin Allah subhanahu wa ta'ala. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Nak baitai sila Muhammad ingkatan sin syafaat yatturah Allah subhanahu wa ta'ala angutun bukun dengkan siusia. Laun sin mga ulama in syafa'at nabahari selong niya nagdua. In syafa'at nabahari siya nagdua. Aun pagyanun syafa'at al-uzmah أو شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعة عظمى شفاعة special para Rasul صلى الله عليه وسلم saja siya saja maka syafaat iban syafaat isab paamin makajari para Rasulullah iban makajari pakatan manusia amin idinan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In panagnan nga syafaat pag nabahagi siya nagdua in panagnan na syafaat amin manunjuki saja para Rasul sallallahu alaihi wasallam siya saja maka syafaat hal ini aun lang ya tu kelas ini. In panagnan syafaat hatu kelas ini ay in nabagi nagdo syafaatun khassa wa syafaatun amma. Syafaat special para Rasulullah iban syafaat pakatan amin makajari cuma pak pos dengan izin sin Allah taala. In syafaatun khassa in syafaat amin special para Rasulullah aun atas tu kahalannya. Mula-mula dumatong hadlong qiyamah in pagyanong syafa'atun uzma hadlong qiyamat syafa'at katiluakan. In maksud yung syafa'at katiluakan hakatan manusia. Dihilang sin Allah subhanahu wa ta'ala waktu papangayon syafa'at pa Jesus yung kabaan nila. Pa Jesus yung kabakan niya. Dumakan in hambuk, pahambuk, inini mangayuin anak, painain ina, paanak, damikyan, in anak matto pa ama, atau akanin ama matto pa isyot tayo mangud niya. In kahinapusan pangayuan sin mga manusia ini, amunin kanabi. Kanabi. Mangayo sila syafaat pa kanabi. Mahururo yung katan sin manusia, dumakan matto kan Nabi Allah Adam. Dumakan kan Nabi Allah Adam. Mangayo syafaat long si mga manusia ya abana. O kaulong ya ama namu. Ikaw yung giwaan sinkatan manusia. Ikaw lang ngayon apo sin kami.
Iban ikawin kata samputon nila natin namin karayawan. Haadlaw ini adlaw pag syafaat sa lagu-lagu ando mangayo kami miki syafaat kay. Sabab adlaw binsana in katan manusia. Kaya ingatan sin kita niyo dahil mga nasabot sin ulama. Ha explanation sin hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in kahalan siyabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in surah amin hangasta dakuman patay babaw usin manus biyadin pasok niya. Biyadin pasok niya. Amin pagyano sin mga ulama in mga manus yadlong kemat magbangkat mula-mula hataw di sing beto na sigpit in hataas na kararagan ha mga kaibanan kaya pasuan sin suga mabaya siya sa pababa. Damit kanin hababa, kaya papasuan kinaririgkit, kaya bubugatan sinhatas, mabaya siya sa amin tumungas pataas yung panganal niya makanapas siya maraw. Bihat to na din kahalan. Inhataas kaya pasuan sinpasusuga mabaya pababa. Inhababa isab mabaya tumungas hasupaya makaig dengan ripit iba sinun mabaya isab pataas. Di mengat amin hati nilang simba sa imagine ni kahalan. Dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala waktu. Pangayuk kamu syafaat pa isin kamaan. Haadlaw ini, adlaw pagbista. Hindi maka ligtas din haparakala ini. Wairun ammal niya timbangun amin danan hikasud niya surga magma. Alam sinapinar ka dyan. Mangayuk na syafaatin katan mahuru-huru madto pa Adam alaihissalam. Ya abana, o kaulong ya amak namu, o kau apu namu, ikawin biyaini sabutun ng katan. Pagbaus sin Adam alaihissalam mamisaray kanila, ando na bunal na sadto. Ako na yung katan sinisiyabot niyo. Salong sin Quran wa asa Adamu rabbahu fagawa. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala wat malingkan longin Adam insiyan nakapagmaksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala makna sin maksiyat nakasulang. Harakan sin Tuhan iba atau akan panglangan liangan sin Allah subhanahu wa ta'ala in sumuk sila maun pahambuk kahoy halom sin surga nila amin biyutang sila sin Allah subhanahu wa ta'ala buktampat parasahan kanila. ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila karwa magtiaun ayaw sadya kamulong niya sumuk maun pakahuyaw. Sabab long yawang kamu simuk maun sa kaula-ulaon magjato kanil. Fatakuna min adh-dhalimin. Mahinangtud kamu karwa yan din mga tawaan niya ya. Maan niya yan yung ginhawaran niyo. Iban maannya yang Tuhan Rabbul Alamin hat yang langan niri kamu pasukun sekali nakalangkal kamu. Fa'asa Adam rabbahu faghwa. Na nakasulang in Adam alaihi salam hat Tuhannya sambil kirihilan sila punishment sin Allah subhanahu wa ta'ala nakaig sila ng susunod. Dengan waswas sin syaitan. Long sin Adam alaihi salam andu magmaab. Di ako magkasyafaat haadlaw ini kaniyo sabi na kulong niya nakarugtol day sa waku yang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Salong niya kadto kamu kan Nuh sabab hinuh in panag na ang rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala piaturunan niya kitab in Nuh alayhi salam rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala nagpasaplag sin pag-alam sin pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahururing katan si Manus ya dumakan matukan Nuh alaihi salam mangayo syafaat. Mamisaring katan ya Nuh, ikaw ninding nga mga sarayaw-rayaw Manus ya iban kanabihan. Ikaw na yan long yung nabi. Doon kay mo parsawaman hiukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala in dunya. Pini sin Allah subhanahu wa ta'ala mga manus ay namarat sa miyakat kay kami na hindi nga mga umat
ato kami ni nga mga manusia maghajat sin syafaat mo ya nabiyana. Long sin Nuh alayhi salam bunal nasad tun siyabot niyo kako sawat malain kanin ako nakasulang day sabaku pa Allah subhanahu wa ta'ala bihaini bihaun long haad loy ni wayrun kawasaku syumafaat kani salong niya kadto kamu kan Ibrahim kalu raman kamu syafaat sin Ibrahim sabsiya in ama sin mga kanabihan pagyano sabab Ibrahim alaihi salam duwain asawa niya Hajar wa ni Sarah hatiap-tiap asawa niya yaun gimwa nabi Hajar anaknya Ismail nabi Sarah anaknya Ishaq nabi ubus din dun nabula saking kamatauran nabi deng harua panubu deng ha Ibrahim alaihi salam nang abul anbiya ama sin kamatauran kanabihan kadto kamu kan Ibrahim pangayo tabang pangayo kamu syafaat kadilan kamu syafaat sin Ibrahim insyaallah wa Rasulullah dakan ning kataan sin manusia untuk kan Ibrahim alaihi salam sabutun nila ya Ibrahim ya Nabi Allah ikaw nasan in Nabi Rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala wa khaliluh doon kay mo nabula saging kamatawran ding mga kanabihan biyaini bihayon ando mga kami syafaat in kami ni ring mga amin ay atin rakyat atau akan umat na ka atau na kan pangayon nila pagpuji sabuton nila pa Nabi Allah Ibrahim long sin Ibrahim alaihi salam in akulong niya bunal na sin siyabot niyan biyaini bihaon sa long niya di kuyad to mahinang inamin makasyafaat kaniyo pasallongin ako nagdusaray sa bako pa Allah subhanahu wa ta'ala nakaputing nga kulong niya ha tu parakala nambok na rin ha mga nasabot din ito yung puting niya puting day sab kasabunalan nagputing siya bunal iyasubo sinambok sultan ha Egypt bang hisin iban niya yaon babae sabab kasuwakan ni sab sin hambok amin sultan ha Egypt in amin iban sin Nabi Ibrahim yaon bang hisiyo nalong niya tay manghud kuha kami sila ang penkabayan sin sultan niyo na asawahun bukun budjang iban bukun amin bukun way paghula amin sakbo tala paghula kasuwakan sin pangatayan niya asawahun way mahinang sinusod makawaan nin babay sab sultan siya long sin Ibrahim tay manghud kulong na kami sila nabiya wala ito na asawa sin sultan asawa sin Nabi Allah Ibrahim iban hikmat na ito ng Allah subhanahu nagputing siya sa puting bunda asupaya di day sab makaring kani ibanin asawa niya yung asal tay manghud niya kami sila sab nabi siya di bukon mapatut hambok nabi in mag-asawa siya bukon muslima lang tayo manghud ko kami sila puting ampay sa ini matutuon long niya nagputing ako pa Allah subhanahu wa ta'ala kaya na pardusahan bukun ako mapatut long yabiyan syumafaat kanyo kadto kamu kan Musa mahuru-huru na sabin kataan manusia dumakan magtukan Musa ya Nabi Allah sabuton ng pupudyan kataan pa Nabi Allah Musa mangayok kami lang nga syafaat kay Musa bini ko bihay ni Gaon pagbaus kanila si Nabi Allah Musa hunnal na setun kataan sa along niya bukun ako mapatut syumafaat kanyo sabab karnain ako nakamula ako hamuk manusia tau kiti ha Egypt hawak tulong niya nangayo tabang ka ko in amin bangsa ko ini Banu Israel diaog daog bahasa sinamin tau kiti Arab dengya Egypt hakiti nalong niya kiyat to kumagtutiyabangan nalubak ko lang niya sinambuk suntok inamin tau kiti at tumiyatay sa kaligimo dan history in kasabunalan niya innaan niya ya amin tiyabangan ko innaan niya ya amin ini kialaugan ngalong niya nagdusa ko pa Allah subhanahu wa ta'ala bukun na kumapatut amoin syumafaat kanyo sa lingakat to kamu kan Isa in siyalong niya mataurin miyagat kanya dahil ha mga ini hati niya ini umat niya raisam kalu-kalu ng auni karil niya kanyo sinhajat dakan ni si mga manusia kan Nabi Isa in pupudyan nila pagkanabihan na kauna sambil kan Nabi Isa di mapinda long si Nabi Isa bukun na kumapatut syumafaat kanyo sakat to kamu kan Muhammad
Kadto kamulo niya kan Muhammad, pasalli Muhammad siyabot na sin Allah subhanahu wa ta'ala ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Siyabot na lang niya sin Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad, iampun na sin Allah subhanahu wa ta'ala yung pardusan niya. In pardusan niya na kauna iwas yung pardusan niya, mahinang niya pahamin na waktu kabuhi niya. In mga patahunan si Nabi sallallahu alaihi wasallam susungon buhi pa siya, amin aun marugtol niya rin ng pardusan pa Allah ta'ala, iampun na sa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo pagkamang limaway na zaman, misalin way niya panahinang, aun sung mahinang niya pardusan, iampun na sin Allah ta'ala. Kadto kamulong niya kan Muhammad, sabsin mapatut syumapat hakatan mahadjana. Kutong narumakan ni mga nano siya berhajat yung syafaat para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lang niya, ya Rasulullah, ikawin kahinapusan Nabi, iwan imam singkatan, karasulan, ikawin Khalilullah, ikawin bihin biyong katan. Ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Sabutun na singkatan manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam, waylun hijawab ni hakatan manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam, waylun pagtukin-tukin lang simbahan sa sumujud siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumujud siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawaktu yaw, Nabi sallallahu alaihi wasallam di niya hitungas in uniya sahinggari siya akong sinallahu ta'ala hitungas. Sumujud Nabi sallallahu alaihi wasallam parabbus samawati wal ardi wa ma fihin. Iban sin pamudji niya pa Allah subhanahu wa ta'ala sa taas-taas, ampas siya iyan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Muhammad, irfa' ra'sak. Irfa' ra'sak wasal tu'ta. Irfa' ra'sak qul yusma' wasal tu'ta washfa' tushaffa. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya Muhammad, angkatan na long niya tungas na kaw angkatan ng umum. Haadlaw ini pamungkaw, dumugun ko. Iban pangayo kaw hirihil ko. Iban panapaat kaw raakun takaw idinan takaw. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulong niya pagkatan manusia. Bukun sadya hata umat niya, iban labi-labin ha umat niya. Pagkatan manusia amin wayrun na makasyafaat kanila, iban di na makasudsurga. Hakira-kira hanin mga sila yaun hati niya, amin ini malaggo pardusahan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakikira-kira nimbaran niya kulang ini ibadat atau wayrun tur ibadat. Miki syafaat pa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kahinapusan pa ngayon nila syafaat. Sumujud Nabi sallallahu alaihi wasallam may pagbuhan. Pa Allah subhanahu wa ta'ala karena rahmat pagkatan manusia. Wayrun piniun si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat malain kanisab, in mapatut syafaatun niya syafaatun. Dalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, irfa' rasak ya Muhammad, qul yusma' wasal tu'ta washfa' tushaffa. Lanya angkatan na tungas na kau ya Muhammad. Busbisara kau habiyaun dungugun ko. Iban pangayo kau kaku tukbalan ta kau rihilan. Iban long niya pangayo kau syafaat parihilan ini papasyafaatun ta kau kanila. Nahadlaw yun. Syumafaat ni Nabi sallallahu alaihi wasallam hakatan amin siya syafaatun. Amin yung panagnaan klase sin syafaat. Amin special pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Special hadlaw yung syafaatun niya. Inamin katan si mapatut syafaatun. Amin panag. Hikaruan niya syafaatun si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin siya rin maka syafaat si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paamin mga tao surga mapatut sumud surga in subay na tut sila sumud surga. Di na mamatras. At amin mga sila bang nakato kaya tatakan na tao surga di na tumapapas. Di na tumapindah subay na tut sila sumud surga. Syafaat itu si Nabi sallallahu alaihi wasallam ha mga tao surga. Siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala. Siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala ha Quran in hal si mga tao surga amin pasurong na siya. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala, wasiqa alladhina ittaqaw rabbahum ila al-jannati zumara hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha
وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Hadlaw yaon guyurun na lang sin Allah subhanahu wa ta'ala atau akan minitundanun na sin malaikat in mga manusia nababaan-baan palong sin surga. Nababaan-baan biyan lang ya kata mahuru-huru tundanun nas biba na aun guide nila bang pagkain ibang aminin law in surga sambil dumatong sila palawang surga. Sambil dumatong sila palawang surga, mataw din kisah sin hadith siyabot din doon sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahil nga mga nasabot din doon yung panagnan kumuko sin lawang surga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pagpupunin sin lawang surga, long sin malaikat ridwan, man fil bab, isyulong in halawang, long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ana Muhammad. Ukabun sin malaikat in lawang surga makayan in amin nagtutungo sin lawang surga alay nga marhaban bika Muhammad wa man ma'ak. Lagi nga welcome kay mo ya Muhammad iman sin mga hisyupay na babaan-baan niya makat kay. Wasiqa alladhina attaqaw rabbahum ila al-jannati zumara hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala babaan-baan hiyad to nabiyan samil palawang surga hatta idza ja'uha apabila rito na sila biyan ha amin halawang surga wa futihat abwabuha ang panaukabun kanila yung lawang surga kalawang lawangan bukan lawang kalawang lawangan bukan hat lawang ambuk ang paimyan ni malaikat nagtutunggo salamun alaikum long ya kasalamatan kanyo katan tibutum nagmarayaw kamo nasub na kamo pasurga niyo kasannangan sadap biya na kauno iban yan na rin doon yung kataan sin pag-inom makan kabaan kasuwakan sin kamo iban yung kamon kakkal na halam si surga. Syafaat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam mga tao surga ampa masabot si mga tao surga sambil masabot si mga tao surga inamin ni'mat yanughara kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala lang si mga tao surga wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'da وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. Long sin mga tao surga qalu alhamdulillah long sin mga tao surga alhamdulillah magsarang syukur kami pa Allah subhanahu wa ta'ala iban pupudyan namo sa taud-taud kaniya amin biyunnal niya kamu piyakita niya kamu in kasabunnalan sin unin parjanjan janji niya kamu iban dihil niya kamu in dunya iman sin gumi karena piyagtanuman namo sin ibadat namo di namo mahasil halam sin surga amin haunununin kabaan namo hinangon lam sin surga hastan dil niya kam tungbas wa fa ni'ma ajrul amilin iban law niya amunay ni sarayaw-rayaw ni'mat tutungbasan ha mga tao naghulas sangsa sin pagtagipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Syafaat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pa mga tao amin pa mga tao surga bang subay na tud sila makasud. Inhikatun niya klase sin syafaat amin khassa special pa Nabi sallallahu alaihi wasallam hikatun niya klase special day ni Rasul sallallahu alaihi wasallam day makasyafaat hay ni tutawd niya hikatun niya amun ni syafaat ni special pa amaun niya hi Abi Talib tungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangayu sin Nabi sallallahu alaihi wasallam makasyafaat si amaun niya habukun na sumud surga pasal di makajari sumud surga yang kafir sabliangan sin Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inamuin syumapat si hatau kafir liangan sin Nabi sallallahu subhanahu wa ta'ala sambil mangayu siya kaampunan pamangatau kafir misan pengkaunan niya masuk papangatayan niya kalau lahasian keluarga labi-labin amun nasusay Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu in Abu Talib amin doon na naglimpa-limpa biyan ha amin kulangan tuyo niya na tuod abi-abihun bangman makayan la ilaha illallah law niya maun niya ya am qul kalimatan uhadju laka biha inda Allah lang niya maun handuk lasaku kayo bungat ba kaulang niya hambuk da kabtangan
amin mahinan ko siya lang niya dalil dakula pa Allah Ta'ala insiyay niya Arab, insiyay niya Allah, nakabungat siya la ilaha illallah. Bungat sa kulong niya biya ini. Mahinang kulong niya, hipag-abugaw ko pa Allah subhanahu wa ta'ala halyan. Amin ini kaunahin ang katudmus na matoy ng biya. Sana wala niya na. Bang siya biya tun si Nabi, limingi isab siya pahan sibak sabiyaw ni Abu Jahal yaw ni mga kaiman ng kalwarga. Amin manasa tisab ka ni enun siya. Ya Am, long si kaiman ni Abu Talib. Magag kaulong niya sin aga masin anakun mo yan bago. Hiti tinggalan mulong yan aga masin kamasan sin kita yung lukay na zaman tiyakunan. Di marog siya luman pasal siya rakuman yung piyagmasan ng kauman. Siya rakuman yung diamanding piyagaan datan sin mga Quraysh. Yaon pa'y sabi Abu Talib at piyagmasan ng kauman. Dahil nga sabi nila mapuhi nga in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pangayon si Nabi sallallahu alaihi wasallam in makabungat siya mukabtangan misandak man kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mahinang nato'y pag-ahukaw. Si Nabi sallallahu alaihi wasallam hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala in Abu Talib nakabungat siya biya ini ya Rab. Ando pa siya paataw kan makasud siya surga. Sa paggaway na nakabungat nasusay Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambil sungsung niya pangayon ini hati niya kaampunan pa Allah tersab nasabot niya pangayon takol niya kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala hatat kala di niya kulangon nagpaturun min Allah subhanahu wa ta'ala magtuy ayat pa Nabi sallallahu alaihi wasallam ma kana lin nabi wal ladina amanu ay yastaghfiru lil ladina kafaru walau kanu li qurba long sin Allah subhanahu wa ta'ala di lang niya mapatut hahambok nabi iban sin mga sila na marat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala amin mangayo sila kaampunan atau akan syafaat atau unu-unu na karayawan pa mga tao nagkufur patuhan nagsyirik di maghambukin dua para kala in pag-iman iban sin pagsyirik hati in tao na namarat siya pa Allah ta'ala mangayo kaampunan pa Allah ta'ala man masyafaat iban ampunan yung mga tao nagsyirik para kaniya misan palong sin Allah ta'ala masuk papangatan kaluarga sin kamuri makajay nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rab ando misan dakuman mangayo ako syafaat pagaanong musadjain azab hi Abi Talib din ha pinarkajan amuyat din mustajab sin Allah subhanahu wa ta'ala ha Rasul sallallahu alaihi wasallam amin pagaanon in azab sin Abi Talib din ha halom sin pinarkajan yaunda si halom sin pinarkajan pagaanon sa jen azab ha Abi Talib halom sin pinarkajan na mari na siya magubangkit matunaw long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ingaan sinadab ya Abi Talib halong sinapinar ka jahannam papanjarihan sa sin Allah subhanahu wa ta'ala sa salan bakya bang makato sandal atau sapatos basi anakon na pinar ka jahannam naglalaka amin biya kahibaka kayo kitaon mo naglalaka siya pula ama tunisulog hasikin na hinangon niya bakya at hinangon niya sandal atau hinangon na sapatos long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in paso sin sandal suluhon niya adlaw qiyamat amunat timpina kamagaan na azab sin Allah ta'ala mga tao halong sin apinar ka jahannam magbukal long in utok niya sin paso aun tubig halong sin kulak sin manusia amin yari ha utok niya magbukal yat to sin paso sin gigi ikan niya sulay bakaw tasak ais kana naman musan hagot suminok pasumsum sambil sumakitin umo sinamin hagot gigikan mo biad din na bang biya sinahal sinabi Talib siulog hasikinin sandal siulog isa hasikinin sandal basi naglalaka halom sin apinar ka jahannam pay sabsiya magbukal long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in tubig sin utok niya sabsin paso amunatin magaan maposting hat tubang mo kitaon habiyat tun kabinsanaan biad din na bang amin diyang dang tub siya halom sinapinar ka jahannam sin kayo ni ang pasiri mabubangkit matunaw ang panisab siya hiril magbalik sin Allah ta'ala in jasad ni magbalik amin matibuk ang panisab siya pananam sinapinar ka jahannam biad din bisa wa na'udzubillah min dhalik inhi karwa klase sinamin syafaat din ini matagid itamisan bukun na hambuk-hambukon sa biadag sin waktu di makainihan ka to sa saputun tanad insyaallah amun syafaat ammah syafaat pakatan manusia syafaat pakatan manusia amin makajari sumafaat hadlo qiyamah dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala
Dahil naman kanabihan at iban sin duwain na. Mapos dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam au special para kanya tu para kala. Demikian namin syafaat pagkataan manusia in syuhada iban sin mga sila ini sadiqun Abu Bakar Siddiq iban sin mga hisyupa amin dihilan idin sin Allah taala pa syafaatun long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahil mga makajari syafaat sin mga manusia ini in pagkahinala manusia amin syumapaat sila mga manusia mapatut sumudnar ka pangayon nila pa Allah taala hindi ito pasurun syafaatun nila. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yamut fayanqumu ala janazati 40 rajulan la yushrikuna billahi syai'an illa syafa'ahum Allah fi." Lalu si Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wairun palang niya hamuk manusia mapatay sakali sumambahayang hatay kud niya in kapatan kausugan tinajama'." In mga manusia yung nagtatagipon pa Allah Ta'ala wala nagsisyirik kanihambok uno-uno sa kuto. Buat malain kalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pasyafaatun sila yaun. Sin Allah Ta'ala ha manusia siyang bahayang nilahat ng kiamat. Di siya pasurunar ka bag siya taunar ka. Ini kamulyahan ha mga tao syumafaat. Kamulyahan ni rin sin Allah Ta'ala ha mga tao syumafaat. Hahisun ka ba nila syafaatun labi-labi na bang sila makasambahayang kapatanin taog nila ha tao amin bang mo kitaon tao mapatut sumudnar ka sa pangayon nila pa Allah Ta'ala in di na siya pasunar ka inyat turihilan sila Allah kamulihan din mga tao syumafaat ibang kamulihan na tao syafaatun amin hati nari isang siya makasudapinat ka dyan hikaruan ni syafaat sin mga manusia amin hisyuna dihilan idin sila Allah Ta'ala lamud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam amin mga tao nakasud na palaw sinapinar ka jahannam syafaatun nila haunun dahil nga kaming sanaan magtupalaw si surah dihilan kamulihan sin Allah Ta'ala in tao syafaat iban sin halga sin bisara pangayo tabang syafaat pa Allah Ta'ala sin mga tao syumafaat dahil naman na Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin mga hisyupan makajari-jari kung sin Allah Ta'ala masyafaat sin anak in maas ni tulog sinapinar ka dyan na nagkakamba-kamba ben halaw sinamin ini kami siya nalimasin kayo. Bang dihilan sila Allah Ta'ala idin. In anak syumafaat hamaas niya ito lang sinapinar ka jahannam masyafaat niya mapagawa sambil makasudsur haunun processing kawain sila Allah Ta'ala. Hikatu niya amin syafaat haadlaw qiyamat syafaat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam iban sin hisyupan mga yung pa Allah subhanahu wa ta'ala amin angkatun sin Allah Ta'ala in darajat sin mga tao hadlaw qiyamah angkatun in darajat nila syafaat kanila hadlaw qiyamah isyusyu na rin hakatu tanin mga yu syafaat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala biasin dua sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kan Abi Salamah waktu nawafat ya Abi Salamah diwahan si Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu dia nila napakubur law si Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa afsih lahu fi qabrih wa nawwir lahu fihi wa akhlif lahu fi 'aqabih. Law si Nabi sallallahu alaihi wasallam kan Abi Salamah duaan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah pampunay berdosah ni Abi Salamah ya Allah angkatin darajat niya hadlaw qiyamat hamin darajat singkay mana manusia sambil makasud siya surga iban long niya paluagay in pakuburan niya biasin luag sin pangatud niya iban ya Rab dihili amin sawain long sin pakuburan niya iban long niya ganti in kiyabin niya ahli niya magpalihala kanila sin labi pa rin kaniya sambil na asawa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in asawa sin Abi Salamah waktu nawafat Nabi Salamah po sin iddah na asawa niya hi Ummi Salamah amunin asawa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pagtahon Ummu Salamah na asawa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil in kahalan na asawa man sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in Ummu Salamah waktu na po sin iddah kiyatu sin Nabi sallallahu alaihi wasallam long niya waktu min wailun patu long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu sin duan ibang man kaulong niya gantian sin Allah Ta'ala kaymo
amin nalawa kay mo bana mo tulabi rin kanya. Long sin Ummu Salama, ya Rasulullah, wayrum na usog kakitaan ko lumabi pa rin kanya. At tinibang mapuas din nga Rasulullah, wayrum nakakita na rin nga mga sahabat, kakitaan niya rayaw pangadatan dayo pag-ayura iwan sin paglasa iwan sin kataan, way nalimiw ka Nabi Salama kabang kan banghaba bangha asawa. Long sin Nabi sallallahu aun panakalabi ang paminigid mo. Wa liyawayan pila bulan sambil panapos ni ida ang pamiyat tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kan Ummu Salama. Kiublaan ng babay. Rasulullah, long niya maghajat pahabiya ini. Luparagos babay. Long niya, ya Rasulullah, innani ghayyura. Long niya, ya Rasulullah, inna ko babay selo. Sa dito na ko long niya makatahan. Arakala lang niya makahinang ako sindi mo karitaan. Long niya, ya Ummu Salama, ang pahatungon. Sinhal, sin pagselos yan, hirwa ako pa Allah subhanahu wa ta'ala, tansuon na rin alam sin pangantayan. Ang palong niya, inhal bang hisyo in labi marayaw rin kan Abi Salama, yari kau giyantian sin Allah ta'ala rihilan niya kau nabi, kahinapusan nabi, khalilullah saum bibisin Allah ta'ala, ibang sin sarayaw-rayaw na darajat din hakatani sa manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mga kamasan, kalasahan, ang palanggon haram na sin Allah subhanahu wa ta'ala waktu pagmapan nila kuman biya nakahaba-haba. Inya tu longsin ba siya marikunasad yan halin syafaat pagmung naman at malengkan in tafsilat mula-mula maniut yu ilmu day sabi niya rin longsin utuk ko iban sin wala kure syafaati kumaray mga nawasin katan sin kita patong sin syafaat sa maniut yu amratin kakaus-kausan ko pagmapan nila kuman nilalaungan mangbi ang mga ini aun makasin kita niyo rin dito biya namin lesson ando pamintangan makasin kita niyo hasupaya aun isab atin ang mahas na tumanyo ito ilmo na pagmapan ng anak ni Ambo amin hati niya day na ma-lecturer si Lidaw Islam bukon day ni mapaslug bukon maingat bukon alim bukon uno so palengkan nakakasadya hambuk do ilmo alit bata amunin piyag share-sharean sin kita niyo biyaon in kami bukon so kat in hati niya biya ini mani itiyo ilmu nagpasaka ula-ulan nagdawa nagpasaka ulaw nagpasampay at malengkan in maksud sin kami amin bang mayan aun na hinang namu haummat amin nakapasampay kami sin pag-alam harit pag-uway pagpista in maingat alim ataw kanunong darajat malengkan mani itiyo ilmu kaya pasawasin kami hakakaus-kausan amin kaya hatihan iban aun na hinang sin kami haummat hikapasampay deng naman halong daira sin Sambuanga sambil pagwahula pag-abutan sin kamera iban sin suara sin kami mabait kami halapan kasilasa iban sin salam dua sin kami matun pakataan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ito na suara sa rayaw-rayaw lang ta si Guru na Tumulia amo tungod paparkala pagsapaat na murmuraan in kita niyo amoy in magkaunahan sin sapaat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam labi marayaw amoy in ini manu ito yan na sadya palang sin surga sumagawa laong ta na inyad to kuat-kuat day sa kita uno-uno pakalagyan sa baboyro dedikato nakatanto sin in katan sinamal na to bating yan to katan na tayma sumagawa amoy niya anad-anad na to hindi mawawalan na to mga yukampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala dahil kawakto at supaya in mga yan to dahil mga amal singka kita niyo katan limidas amoy in long ta makabatok magbalik madto pa amoy in turunan kaya sampay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam murah-murahan mga kataw tayo manguran salam doa na hadya kanyo katantan maalok ka mo waktu ini insyaallah dan di naman nalongan simula na to sampay pa amoy nakalayo na salam doa kanyo katantan in kami mala sa kanyo hangan sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala kana Islam ibalik ko pa na to mulia namin microphone karena magkhatang sin pangatyan sin kita niyo waktu ini insyaallah wal pagkapadilan ko surah di pa kami magkaruwa insyaallah demikian mga wala na kita patuan sa salaman anu kaweksan ng po sa dua sabsi ini bukunya tulis sa syurut sabat malengkan
pagsyukur na mo, bisan na kuman sa lando ay mabutumatun kaniyo. Ando kay luhawirun hay kabawas na muumpang umusin na hinang ni parayawan. Hilalawangan na ka, kitut ko hiwal kaya kita ni marayaw. Atawa aun na ka, di matong marikamu, piarasin kamu, in mga ini mahunit na mutong basan, in mga ini mahunit na muhati niya. Wausan, sa abot malingkan, misan sa salaman takuan, ikapasampay sin kami, bang mga namin hati ni masawa palang sin pangatayin sin kamu. Sawasa dumatong, ando salam dua ka ini daim kamu. Daim naman hanidaw Islam, iban sin hamar ka sa tuya, iban sin hangan sin kaguruhan niya, rihalam sin dahil sa bongga, salam dua pagkatote menguran niya nawa ulat katan. Daim naman hamar ka sa hanay niya hamad ka, iban sin hamar ka sa bukar sa tiyan hadubay, iban sin katote menguran hariyat, iban sin katote menguran hakasin, iban sin katote menguran haun-haun pa labi-labi ni sa pendit tura damam, iban al-kubar, salam dua rin kanipatan, iban sin hakatar, fanar TV yang petang, na iban sina Kuwait, demikian haun pabinaybayan India, Indonesia, iban sina Kuala Lumpur, iban sina Brunei, na iban sindi alam sinda sa Philippines, labi-labi hamuk tayo mahupuk kalasahan bakas na bisita mereka, Masya Allah, iya cipahmi ini Abdul Rahman, bang di Abdul Rahman na pilih, so ilas ya sini terfokusin kuan mereka, so ini aji magsarang sul kami salam doa matukan kami tiaw na kabisita ko sa tuya iban magsyukur kami sige mga tatabangan sin kamu biya kayo bisan ini dina mapatot teto man inam sa Allah taala ikabukan amin hati niya timbangan sin kamu akhirat iban salam doa pa hisyu na iniyari pa halam sin daila sin Philippines dengan naman hakukit mo demikian maripa ini sambong insyaallah pagkatan kaburuhan iban salam dua pakatan amui markaz dengan naman sunnah iban sin atiyat iban sin ini mahadmu iban sin tarun-tarun iban sin salamat iban sin haun pengkakuran sin kita niyo induan atau memang kita bisa selamat desa kadar dengan kamu kurangi ketika sertifau in hati tumaray in lasa putur kini salam dua magsyarang sur kami haun viewers yang mas nang yung kayo ang kirakula Masya Allah mensyukur yaji iban ini bahan yang kulitin. Kalau makakatung dapat insyaallah bersyukur tu si ini tangke wala kesautan kain sampai nabi sekian juga si kulis di umur dan insyaallah susalam termatukan bahwa insyaallah bersyukur melakukan tu betul tatabangan ini pihak Allah Allah Subhanahu wa taala. Mau lihat tu rumah kami Allah Subhanahu wa taala. Mama ini kita dengan tema Allah Subhanahu wa taala. Iban hinang ni kabugat si timbangan si kita nak blokir atau masuk bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuman wa tafarruqan min ba'di tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina wa la minna shaqiyyan wa la mahruman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi